दिनै सुबुं खुंथाय सान दिनै जुदि भारत संबिजितखौ दानाय जायामोनब्ला भारत स्वाधीन जानायनि उनाव गुबुन गुबुन हादोर आरो बे हादोरफोरनि गुबुन गुबुन हारि माहारि बिसिनि राव हारिमुखौ लानानै बे हादोरखौ सालायलांनाया बेसेबां गोब्राब जागौमोन। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जाय बिथांमोनहा दिनै बे भारत संबिजितखौ सुजुनानै गालांदों। सुबुं खुंथाय साननि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जय हिन्द। नमस्कार। আজি গণৰাজ্য দিৱস। আজি ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতৰ সংবিধানখন যদি নাথাকিলে হয় বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিক লৈ ফালে এই দেশখন চলাই লৈ যোৱাটো কিমান জটিল হলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো যিসকলে আমাৰ এই সংবিধানখন ৰচনা কৰি থৈ গ'ল। গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আপোনালোক সকলোলৈ শুভকামনা। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।